Mugithi wa munini wa president na timu yake uhugurete icigo-inĩ ngũrani cia kaunti ya Kisii kuma Tambach, Kitutu Chache, Nyanturago, Itibo, Nyamache nginyagia Masimba kuria mokereire ateti arĩa marahunjia uteti wa kugayũkania bũrũri. Mimi nataka niwaulize wale wote tunashirikiana, tafadhali tusiwapiganishe wa Kenya, tuache siasa duni ya ukabila, tuache siasa ya uchochezi. Juzi nimesikia kiongozi hapa Kisii anaanza kuchochea wa Kisii juu ya mambo ya 2007. Sisi kama jamii ya wa Kisii, hayo ni mambo yaliisha, atuangalii nyuma, tunaangalia mbele. Ruto ningĩ agĩũkĩrĩra na njĩra nene atongoria a thirikari arĩa mareingĩrania na maũndũ ma ũteti rĩrĩ twerekeire mwaka-inĩ wa gĩthurano. Nyinyi tuliowapatia kazi, mimi ndio nilitafuta na Uhuru Kenyatta serikali ya Jubilee na tukawapatia kazi. Fanyeni kazi kwa wananchi. Nyinyi hamujui vile ya kutengeneza serikali, my friends. Nyinyi wacheni uchochezi. Wale wafanyikazi wa serikali ambao wameanza ku-criticize viongozi wengine, wameanza kutumia maneno ya 2007. Nataka niwakumbushe ya kwamba you cannot bite the hand that is feeding you. Wakati unaanza kuzungumza matope, ukumbuke ya kwamba ulipewa kazi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Icera-inĩ rĩrĩ munini wa president ni athiĩte na mbere kũhũrĩra ndebe mũbango wake wa gũkĩria ũtonga wa bũrũri kuma kũrĩ mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ, akiuga kuma hĩndĩ ya wĩyathi atũire ariganĩire. Hapa chini ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Hapa chini ndio tupange biashara yenu kwanza. Hapa chini ndio tupange kilimo kwanza, tuondoe njaa. Augĩte Akenya mangĩkamuhe mweke wa gũtongoria bũrũri gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022 nĩ agatigĩrĩra atĩ wĩra ũrĩa mambĩrĩire na President Uhuru Kenyatta nĩ wakinyanĩra. Deni ya Big Four ambayo mimi na Uhuru Kenyatta tuliwapatia ya mambo ya ajira ya vijana, universal health coverage na mambo ya kilimo, mimi William Ruto, kwa sababu ndio nilipanga na Uhuru, hiyo deni mimi niko tayari kulipa. Kuma gũkũ Kisii, Ruto na mbũtũ yake merekeirie mĩhang'o yao kaunti-inĩ ya Makueni na itanya rĩa kuhaikia kura manyite mbaru kĩama kĩa UDA arĩa baadhi ĩrĩa acagũrĩte thabarĩ-inĩ yake ya thingira wa iregi. Ngĩribotera Inooro TV rĩ tũrekwa nĩ Wangũi wa Mwangi.